Ovo su braća Mirko i Stjepan Seljan, najpoznatiji hrvatski istraživači i avanturisti. Na prvo veliko putovanje krenuli su 1899. godine baš iz Karlovca, i to pješice. Prvo do Trsta, pa morem prema Egiptu, dalje u dubinu Afrike prema Etiopiji. Bio je to pothvat za pamćenje koji je inspirirao mnoge putnike, pa i mene. Već 15 godina intenzivno putujem i posjetio sam sve države svijeta. Jedini sam iz Hrvatske kojem je to pošlo za rukom, a i u svijetu nas ima tek nekoliko stotina. Ja sam Kristijan Iličić i vodim vas na jedinstveno putovanje Afrikom. Last call for passengers on flight 2. Oduvijek me oduševljavala hrabrost, pa i ludost braće Seljan koji su krenuli prema dalekoj Africi bez straha od nepoznatog. I ja sam od djetinjstva u sebi njegovao hrabrost i ludost, ali nisam putovao u daleko i nepoznato. A onda sam prije 16 godina prvi put bio u Etiopiji, na istom mjestu gdje su početkom 20. stoljeća doputovala i živjela upravo braća Seljan. To je bilo mjesto gdje sam se baš poput njih zaljubio u daleka putovanja. Ta me životna priča toliko zainteresirala da sam odlučio krenuti njihovim afričkim stopama i pronaći plemena zbog kojih sam se i sam zaljubio u putovanja. Mirko i Stjepan Seljan putovanje su započeli u Aleksandriji, odakle su krenuli prema jugoistoku Egipta. Ja se odmah bacam u adrenalinsku mašinu zvanu Kairo. Skoro smo pogodili tuk-tuk. Mogao bi se naviknuti na ovaj kaos. Snalazim se na egipatskim ulicama, iako sam vozački ispit polagao u potpuno drugačijim okolnostima. U Egiptu autoškola nije obvezna, a vozački ispit polaže se nakon kratke obuke u obitelji. Ja volim ova hektična mjesta. Nekako me to drajva, uzbuđujuće kad su pravila i kad imaš dvije trake i svi voze nekako uravnoteženo. Nije to to. Ovdje svi trube, od dvije trake naprave 6 traka. You shall not pass. To je zanimljivo. Letavaju u traku, trube, ja mogu trubit. Prestizat bez problema. Za posjet Kairu odabrao sam isto doba godine kao i braća Seljan. Ožujak. Ali jedna je stvar ipak drukčija. U njihovo vrijeme, 1899. godine, vjerski praznik Ramazan završio je u siječnju. Godine 2025. Ramazan se slavi upravo sada, što znači da svi preko dana poste. Hrana se može kupiti, ali jede se nakon zalaska sunca. A ja sam gladan. Dolazim na tržnicu u nadi da ću ručati hamam maši, punjenog goluba. To je popularna egipatska delikatesa još od doba faraona. Za predjelo kupujem eish baladi, tradicionalni egipatski kruh. How much is one? كام يا باشا؟ 7 pound on there. 7 pound. Yes, 20. 10 pound, it's okay. Just thank you, shukran. You try you eating in front of us. But it's not okay. It's a Ramadan. Don't worry. If you want us to be eat, you can eat. So it's not a problem. I don't want to be. Don't worry. Okay. You are in Egypt here. You are welcome. Yeah, Anytime, make anything you want.
Moja poznanica Abla ovdje je kod kuće. Već desetljećima radi kao turistički vodič, a danas je na svome najdražem mjestu za nabavku svježih namirnica. Pomaže mi snaći se u ovom lancu spojenih mini tržnica na kojima se prodaje sve, od odjeće do mesa i povrća. You come here often? Yes, it is closer to my home here, also to be closer to each. Now every day we are going to be taking our vegetables from here, some of the fruits also. We have some of the chicken, meat, look like this. £1. 50, it's okay. شكراً. حرب واحدة بس يا ريس. عندك حرب واحدة بس يا ريس. الجداوة يا ريس. The best strawberry in town! The best strawberry in town! Here! If you want to buy strawberry, come here! Vika je u Egiptu uobičajena. Na tržnici je ona glavno sredstvo privlačenja pažnje. Ljudi znaju biti glasni, ali to ne znači da su ljuti. Vikanje nije izraz nepoštovanja, nego dio kulture, opće prihvaćeni način komunikacije. Oh, chickens! Oh! Chicken here, and also we have a rabbit, and also we have duck. Everything is here. But where can I buy pigeons? I want to try pigeon. Pigeons we have here also, but we're cooking in another place, not here. Pogledajte kako meso visi ovdje. I ono što je čudno, nema muha. Ne vidim apsolutno niti jednu muhu. Yeah. Be careful. Kad putujem, ljudima često snimam lica. Lica govore sve. Ne samo o ljudima, nego i o sredini u kojoj žive. Oh, look at them, pogledajte ovo. Zečevi. Yeah. Pigeon here. Oh, pigeons! Našao sam goluba, ali da bi postao hamam maši, treba ga pripremiti, napuniti i ispeći. Što da radim sa živim golubom? Čini se da se na ovoj tržnici ipak neću najesti egzotične hrane. Nisam baš nešto previše oduševljen da probam goluba, više ih volim hraniti nego da oni hrane mene, ali budući da je to delikatesa ovdje u Egiptu, morat ćemo probati vidjeti kakvog je okusa. Golub nije jedina perad koja se ovdje može kupiti živa. U ponudi su i patkice. Nažalost, znam koja im je sudbina, ali nadam se da neće već sutra u nečiji lonac. U općoj gužvi guraju se i četveronošci. Opijeni mirisom mesa, psi su posvuda. Traže, njuškaju, čekaju. Ne izgleda mi nešto previše privlačno ova kravlja noga. Miris mesa privlači i mene. Možda neću jesti punjenoga goluba, ali neću odbiti jednu drugu pernatu poslasticu. Good cooking, well done. Here, chicken kebab. Shish kebab. Shish kebab. Chicken kebab. Ponudio mi je chicken kebab i ponudio mi cijelo pile za 5 eura. I onda sam se cjenkao i rekao da će mi dati za doslovno 2,5 eura. Ali platit ćemo cijelo pile 5 eura jer izgleda jako dobro i jako je mirisno. Ne mogu vam opisati mirise, ali... Koliko chicken kebaba! Oh, Isuse Bože! My friend! Wow! Amazing!
Na samom kraju tržnice čeka me komad povijesti. U Kairu su sačuvana 3 vrata starih gradskih zidina, a Bab Zuvela jedna su od njih. Riječ Bab znači doslovno vrata, a Zuvela je ime berberskog plemena koje je tada živjelo na ovom području. Ono po čemu su ta vrata poznata su ova 2 minareta koja su izgrađena u 15. stoljeću. Također, ovdje su se i u 15. stoljeću održavala javna pogubljenja, pa su znali glave staviti ispred ovih zidina. Braća Seljan u Kairo su stigla početkom ožujka 1899. godine. Ipak, nisu bili prvi Hrvati koji su hodali ovim ulicama. Jedna od povijesnih verzija nastanka Kaira kaže da ga je u 10. stoljeću izgradio upravo jedan Hrvat, Dalmatinac Džavar Dalmata. Doduše, svojataju ga Italijani. Navodno su ga oteli muslimanski gusari, nakon čega je postao vojskovođa Fatimitskog kalifata, s kojim je osvajao teritorije i osnivao gradove. Džavar je u Kairu izgradio mnoge velike vojne i obrazovne objekte, a nadgledao i gradnju ove džamije. Džamija Al-Azhar nije bila samo vjerski objekt. U njoj je Džavar otvorio istoimeno sveučilište. Danas je to jedno od najstarijih sveučilišta na svijetu. Wow, koji pogled, čovječe. Kairo na dlanu. Veličanstven pogled na veličanstven grad, u kojem živi oko 10 milijuna stanovnika. Pogledom dominiraju minareti. Al-Azhar je prva džamija u Kairu izgrađena 970. godine. Danas ih u gradu ima čak 1000. Ali Kairo ima i veliku kršćansku zajednicu. Manšiat Nasser jedan je od 9 mini gradova koji čine ovaj megalopolis. Na 5,5 četvornih kilometra Manšiata Nasera naguralo se 250.000 ljudi, i to većinom kršćana. Najviše je kopta, egipatskih kršćana koji su zadržali vjeru i nakon islamizacije Egipta. Jedan od koptskih vjerskih centara jest i ovaj manastir uklesan u brdo Mokatam. Golema pećinska crkva može primiti čak 20.000 ljudi. Najveća crkva u cijelome Egiptu. Evo ovdje imamo gore i djevicu Mariju koja je uklesana u stijenu. Razne svece. I legendu o tome kako su došli ovdje i kako su napravili crkvu. Legenda kaže da je u 10. stoljeću kalif izazvao kršćane da planinu Mokatam premjeste molitvom. Djevica Marija odabrala je Kožara Šimuna da predvodi molitvu po dnu planine, koja se pritom uistinu podigla i ispod sebe propustila sunčeve zrake. Kalif je nakon toga prestao proganjati kršćane, a na mjestu gdje se dogodilo čudo izgrađen je ovaj manastir. Uzet ćemo papir i olovku i napisat ćemo želju na papir i želju ćemo ubaciti u ovaj mali oltar. Vjera i turizam našli su zajednički jezik. Turizam je glavni izvor prihoda u ovoj zajednici koptskih pravoslavaca. Kopti su najstarija kršćanska vjerska skupina u Egiptu koja se izdvojila vjerovanjem da je Kristova priroda jedinstvena i nedjeljiva, dok su katolička i istočna pravoslavna crkva prihvatile da je Krist istovremeno božanska i ljudska priroda. Zanimljiva atrakcija pored ove pećinske crkve imate i zip line pored
razapetog Isusa na križu. Dakle, prvo odete u crkvu, pomolite se i onda odete na zipline i nadate se da se ništa neće desiti. Da biste došli do ovog manastira, morate proći kroz Garbage City, grad smeća. I nema tu metafore, jer to je doslovno grad smeća. To je jedinstveno mjesto na svijetu i zajednica koja je u potpunosti izgrađena na tuđem otpadu. Recikliranje ovdje se zapravo smatra najefikasnijim reciklažnim sustavom na svijetu i svaka obitelj ima svoj otpad s kojim se bavi. Neko radi plastiku, neko radi staklo, organski otpad su davali svinjama, ali nažalost kad je bila ona svinjska gripa onda su malo imali probleme. Samo par kilometara od Kaira se nalazi ovaj grad. Nevjerojatno. Mislim, ovdje uvjeti za život zaista su jako teški. Habibi, Habibi. Habibi, 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 Habibi. Nećemo se baš nastavati na ovu konstrukciju. Ne vjerujem da je sigurna, a ne želim pa sa 30 metara visine. Iskreno ne znam što bih rekao, ostao sam bez teksta. Uopće ne mogu vjerovati. Mirisi su nevjerojatni. Doslovno svaka kuća skuplja i odvaja smeće. I onda to ide u razne male tvornice koje se ovdje nalaze. I onda iz tvornica ide dalje. Navodno se reciklira do 80% otpada. Salam alaikum. Svaki kvart ima osobu koju svi poznaju i poštuju. U Garbage Cityu to je Beckett iz Udruženja za zaštitu okoliša. Neprofitne organizacije osnovane još prije 40 godina. Ovdje je normalno biti okružen otpadom, kaže Beckett. A ja se pitam, ko tu može živjeti? Let's say one average family. How much money can they make per day or per month? Different job and different money and different work here because some families working with recycled, some just collect. Yani maybe like 10,000 Egyptian to 20. Because some families just have small car bring some garbage, and some So family it's like, let's more say, cars, 100, more garbage. 200 euro, something like that. Maybe a little bit more. Yeah, like this. Yeah, if they work harder, then maybe Yeah. 400 euro. This is monthly. We clean our country. This is better work for us, no problem for us, because our God gave us protection to work with the material and the garbage and all of this. All our life, my life here in the community, thanks God I am good and my health is good with my family. Do you have a schools here, hospitals? Schools, hospital, everything Police, is good, and many, everything is- police station, and our life is good, thanks God. Be careful, mister, you know. This is a job like any job in any place in the world. How many people lives in this community? Like 70,000. 70,000 people? Yeah, working Wow. in this community. Wow, 70,000 people. Are Yes. children also working in collecting and recycling the garbage? All the children at school. All the children at Sometimes help the families, you know, Yeah, of in course. our work or
if they have time. You think people are happy here? Yes, because they have work. Some people didn't have work. Would you ever move and to go somewhere else? This is, yeah, we hope better life, but this is our work, with our job, you know. Pitam se koliko je Beckett iskren, a koliko mi kao strancu i gostu pokušava prodati priču o sretnom životu na smetlištu. Sigurno ovdje ima i sretnih ljudi, jer osmijesi koje sreće na ulici su iskreni. Ali teško mi je pojmiti da život u smeću može biti lijep. Christian, what's your name? Nice to meet you. So this field is recycled from 3 million chips Chips bags. bags, yeah. Wow. All from Garbage City. Yeah, if you're reading here, replay, recycle and replay. Wow, amazing. It looks really, really And amazing. working by solar panel too at night with the lights, you know. All the machine and the association working by solar energy here. And the greenhouses in this place. You find the green area in the community with Garbage City. This is very important. This is our association. This is our center for recycling here, for the rag weaving and patchwork, and the glass unit. Any glass broken, any pieces, we can cut and make design like this. This is before just broken glass, and we cut this, and we put small some pieces color, put yeah, inside. and we put in the oven many hours to be like this. Sometimes we make a cup from the glass to cutting to have like this, and they clean and wash it to make cup Oh, it's for from anything. the, Yeah, from the wine, beer. From the anything, beer. yeah. This is from the cans. From the can espresso capsule. Oh, Magazine this is a yeah. espresso capsule. And there, you see, Oh, espresso caps. this is really Necklace. creative. And this necklace is from the magazine of paper. And all of this recycled paper. And here recycled the glass. Earrings, necklaces. Oh, this looks interesting. Yeah, look. Many different design from the glass. Ne prerađuju se samo ispražnjene boce piva i sokova. Iznošena stara odjeća i posteljina također doživljavaju čudesnu transformaciju. You have our brothers, Muslim, Christian, you know, everybody have a chance to working here. So Christian and Muslims working together. Yeah, sure, everybody. زينب بقالك كم سنة? بقالي 37 سنة 37 years ago working here. 37 years working before here. me. How old are you? Me, 51 now. 51. I working here from 33 years. How many Christians and how many Muslims are in the community of 70,000 people here? No, because we are living brothers, because our community, Christian working with the big animals, we can't to say how many, but we live together. We didn't have a problem here. So all these carpets go to United States, Canada. Yeah, and we have showroom here and in Old Cairo and many different bazaar in Egypt. Carpets like this, but small size, big size here, like any meters, special orders. Bags you see here, and after they finishing, sewing machine to finishing, you see, this is a bag. Many different size. So how many hours they need to produce? 5 in the day, 5 bags every day. 5 bags in Every one day. day, yeah. Okay. Predmeti na policama nastali su od otpada i ponosu udruženja. Ali Beckett se također hvali ljudima koji ovdje volontiraju. Nahed je došla prije 30 godina i još i uvijek ne napušta entuzijazam. Zadužena je za edukaciju novih djevojaka u tkaonici. We didn't start like this, of course, but now we've come along and we're making very nice things now. We work with the women in the area here. We insist that they come from here because this is the area we serve. They come here for 3 months training first.
We teach them all the tricks of the trade, everything they need to know about patchwork. And one can work on a quilt like this, which will take her a month, and she'll earn something like 700 pounds or 800 pounds. So it's like 15 euros, something like that. Yeah. Were you born here in Garber City? No. I'm a volunteer. I have come from other places to help them here. But you're Egyptian. I am Egyptian. Where did you learn English? Your English is really, really good. Thank you. I was brought up in an English school here in Egypt. Oh, wow, nice. Yeah. I'm 80 years old. 80 years old and volunteering here. Wow, amazing. Really amazing. U doba braće Seljan tu je bila kanalizacija. Ljudi su donosili otpad iz drugih dijelova grada i počeli stvarati veliko smetlište. 10 godina nakon odlaska braće Seljan iz Kaira doseljavaju prvi preprodavači otpada. Bio je to početak stvaranja zajednice koja će kasnije postati grad smeća. Oh, you want phone? No, phone is expensive. This nothing. This is camera. Part of the camera. Bez obzira na siromaštvo, djeca su djeca. Znatiželjna, nasmiješena i razigrana. Uzgoj golubova za prehranu jedna je od najstarijih živućih tradicija. Doslovno vremeplov koji nas vodi još u faraonsko doba. Dolaskom islama u Egipat, lov na golubove postao je rašireniji nego ikada. Ne znam jesu li se braća Seljan počastila ovom delicijom, ali ne bih se čudio jer su u njihovo doba bili na tanjurima češće nego u zraku. Ove su gradske ptice postale drugi stup ekonomije grada smeća, a visoki tornjevi za golubove dio njegove topografije. Zovu ih Burj Hamam i stoljećima se grade od drveta. Ideja o penjanju na jedan od tih tornjeva činila se odličnom dok je bila samo ideja. Ovo mi baš ne izgleda stabilno, ali dobro. Na vrhu smo zgrade ovdje u Garber Cityu i idemo vidjeti kako uzgajaju golubove, jer se golub smatra delikatesom ovdje u Egiptu. Pa da vidimo. Znači imamo osjećaj da ćemo se samo provaliti dolje sa 40 metara visine. I ovdje je mjesto gdje uzgajaju golubove. Svaki ovaj boks ima jednog goluba unutra. Mina se cijeli život bavi uzgojem i savršena je osoba za razgovor o tajnama lokalnog poduzetništva s golubovima. Ovdje, u gradu smeća, poznat je i kao gospodar golubova ili Pigeon Master. On brine o njihovoj prehrani i kondiciji. Iz kaveza ih pušta kako bi se razgibali, a i kako bi konkurenciji ponosno pokazao svoje jato. Do you sell the pigeons? ببيع منه باكل منه وبمسك حمام مش بتاعي بالطرات دي اهو. If I want to buy one pigeon, how much you will charge for? قول له من 100 انت 100. So it's like 2 euro for one pigeon. قول له في من 100 في ب 200 في ب 300 في ب 1000 في ب 2000. So if you put the pigeon outside of the cage and put it here on the ground, pigeon will not go away. بتطير وبتنزل تاني تطلع الباب وبعد كده بحط لها الاكل. So he comes back all the time. ساعات في حمام بيضيع وساعات لا. Oh wow. So pigeons fly everywhere here and then they come back because I see they are not close. They really left far away. بيلفوا ممكن يلموا مع حد وييجوا ويجيبوا حمام غريب. If any pigeons stop here, can catching. Okay. You just push this. Dakle, ovako se sakrijete u ovaj boks, povučete ovu žicu i onda možete uloviti goluba.
Pigeon Master Kristijan Iličić. Braća Seljan bila su u Kairu 2 put. Međutim, ne postoji ni jedna jedina njihova fotografija piramida. Teško mi je povjerovati da nisu svratili do Gize vidjeti to svjetsko čudo. Giza je susjedni grad kojem duhovi faraona privlače posjetitelje iz svih dijelova svijeta. Tamo putujem noćas. Nemam velike zahtjeve, samo želim da je smještaj dovoljno blizu piramidama. I našao sam smještaj za 3 eura noć. Dakle, najjeftiniji mogući smještaj koji postoji u Egiptu snižen je sa 99 eura. Ima ocjenu 6.5, što zapravo i nije tako loša ocjena. Mislim da ću to bukirati, pa da vidimo i to iskustvo. Kako da odem iz Kaira, a da ne navrati na trg Atabak koji se nalazi u samom srcu Kaira. Taj je trg još od 19. stoljeća jedno od najvažnijih kulturnih i komercijalnih mjesta u gradu. Kozmopolitski simbol modernizacije Egipta. Uz trg se proteže i tržnica Suk El Ataba, carstvo suvenira koji vas tjeraju da ispraznite novčanike. Tu je i mnogo restorana s tradicijskom ponudom. Možda za večeru konačno probam goluba. Čovjek je mi stao nasred Ataba Square-a, Ataba trga. Pogledajte koliko ljudi je ovdje. Koji kaos. Wow! Suveniri, dolazim. Uzmite mi sve što imam. Suk El Ataba je labirint koji me zove da se u njemu izgubim i dobro zabavim. This is the best man ever today. Luka Modrić or Mo Salah? La Musalla. No, Luka Modrić. Thank you, shukran habibi. I am loving Croatia. Welcome to Egypt. Kaže Antonio Balderas. Maradona. You look like a Maradona. Argentino. You look like Maradona. Yeah. Thank you. Do you have a shirt? You're always trying to sell. Yes. I know. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Ima nešto simpatično u tome kada te osmijehom vuku za ruka. Ovim je ljudima trgovina u krvi i teško je ostati imun na šarm i trud koji ulažu u komunikaciju sa strancem. Izgleda da sam ovog puta pogodio tržnicu. Nisam kupio njihove suvenire, ali svejedno su mi pomogli i spojili me s čovjekom koji zna gdje mogu pojesti goluba. Kod njega u restoranu. You have a restaurant with stuffed pigeon. I have stuffed pigeon, I have kebab, I have lamb chops, I have I lamb just beef. want to try stuffed pigeon because something it flies. Yeah. I'm searching for a whole day to try stuffed pigeon. You can try it. And I cannot find it. It's special stuffed pigeon for you. Okay, okay. Come here, yeah. This is our Okay, restaurant. here is the yeah. restaurant. يا باشا في تصوير مهم بعد اذنك. Hello, habibi. حبيبي. Oh, a lot of meat. حمام جاهز لي حمام عندك. Oh, here we go. Oh, I prepared all for you. It's okay. Okay, wow, nice. This is stuffed and boiled, and after that we cook the it here. Ah, grilled. Yeah, it's grilled. Yeah. Yeah. So now you put all the vegetables inside, herbs. It's already rice, herbs, rice, vegetables, rice, and vegetables and herbs. and then you put it on the you grill. Put it on your to cook. Yeah. Okay. We also kofta. Can I see? You can see. Okay. Oof. Yeah. Oh. Ko štakor. Yeah. Fresh pigeon. Leteći štakor. No. Oh, smells nice. Fresh, Smells yeah. nice. Miriše jako lijepo. Yeah, I okay. can get one to test it now. Yeah, we will make it. Yeah. Okay. I want to We try. go there here? Yeah. Oh, yeah. Produkcija, hoćete i vi probati? Da, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Pigeon. S obzirom na to da nisam ulovio svoga goluba za večeru, spreman sam barem malo pomoći u njegovoj pripremi. Što je vruće. Ajme, izgorio sam dosta. Hot, very hot. Ipak na kraju shvaćam gdje mi je mjesto. Za stolom.
Večera je spremna. Oh, napokon! Hamam maši! Kulinarski ponos Egipta, odnosno punjeni golub. Unutra u sebi ima rižu, aromatično bilje i razne začne. Navodno mu se pripisuju i afrodizijska svojstva. Se to sad jede sa prstima ili sa vilicom i nožem? A pigeon, I need to break it? Yeah. Like this? Yeah. What if I kill the pigeon? Okay. Malo me podsjeća na kuija. This rice. Kuj je tradicionalno jelo u Peru i onako ima malo slično svojstvo. Sad ćemo vidjeti kako je. Mačka me traži malo hamam mašija. Stvarno jako dobro. Ne znam kako bi opisao ovaj okus, budući da zapravo najviše osjetim rižu i ovo aromatično bilje. Nema tu nešto posebno mesa. Ali, ok, fino je. Vrijeme je za krevet. Ali prvo moram stići do Gize gdje me čeka smještaj za samo 3 eura. A kažu da soba ima i pogled na piramide. Idemo prema našem smještaju i koristim lokalnu taksi aplikaciju za prijevoz po gradu. Prijevoz od downtown Kaira pa sve do Gize nas košta 130 egipatskih funti, što iznosi točno 2,36 eura za 20 km vožnje. Driver is arriving in 2 minutes. Ahmed ima ocjenu 4,76. Idemo naći Ahmeda. Halo? 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 Nema zvuka. Možda je iza. Šest, 3, 6, 4. Nije. Ahmed? Nije Ahmed. Halo? Where are you? Ok. Evo Ahmeda. Pogledaj ovo, 29 minuta, 20 kilometara. Tamam, good. Šukran. See you, bye bye. Sad trebamo naći lokaciju, točnu lokaciju našeg hotela. Negdje ovdje. No, thank you. International Pyramids Hotel. Ok, International Pyramids Hotel. Ok. This is the hotel? International Pyramids Hotel. Yeah. No, you have... This is the address. Okay, you have location? No, this is the location. Do you know where Okay, go inside the location. You have number for... Yes, I... I call you. Okay, this... Share me? I think on the main street, some of this building, but not sure Here which is one. very many hotel are similar name. Valjda ćemo ga uspjeti naći. Viš da ni oni ne znaju gdje se nalazi. Nikada nisam spavao u jeftinijem smještaju. Jesam, lažem, spavao sam u Etiopiji u bordelu za 2 eura. Tako. Okay. He know. Oh, he knows. Yeah, bye bye. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.
Where is it? Inside. Ah, inside of this building. Ah, okay. Egyptian pounds. If you need something on, I give you more of the back souvenir. You just want to go home, huh? I want to sleep. Yes. We are very far away. Are we close to the hotel? Here. Close. Već hodamo više od 10 minuta. Nigdje hotela na vidiku. Malo ovdje izgleda mračno. Molim te, okreni se, pokaži našoj publici kako izgleda. Mislim da je naš hotel možda čak tu negdje. Ovo već predugo traje. Sve sam nervozniji i više nisam siguran komu i što vjerovati. Jel ti vidiš negdje ovdje oznaku Pyramids International? Odnosno International Pyramids Hotel. It's inside hotel. Look the pyramid if you need to picture. Look the pyramid. Ha? Ne, ja iskreno mislim da hotel nije ovdje. Zato što, pazi, mi smo hodili 15 minuta doslovno do ovdje. A navigacija je pokazivala tamo. A on je možda zvao nekog svoga. Where is the hotel? Where is the sign of the hotel? Where here? See the hotel, no problem. Where is the gate? Show me the gate. I go to the back now. Just the door is no problem. I don't Okay, see. don't record. Tell him to come down. I don't go inside. I don't know what is inside. Tell him to come and to show me on his phone my booking reservation. I know, but I'm not going in this building in the basement, bro. Like, what the fuck? Yeah, I know, but I don't know you. لا صاحبي خد ثواني بس لسه. Hey, where is the hotel? Huh? لا ينفع. No video عشان the manager camera. No video. Oh, okay, no video. Okay, he also comes with me. Wait, no عشان the camera. He's my guest. طب ماشي no بالكاميرا عشان manager. Okay, čekaj. Šta je ovo? Just a second. U slučaju da nas otmu, samo da znate di smo na ovoj lokaciji. Gore u zgradi na 3. katu. 4., 5., nemam pojma. International Pyramids Hotel.